Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Biamano sana umwanchi umuliyeli abegeta seni kia Ndizi TV na ndingo kwaligania ase ntunda ende chenga kitoga nitagusanga emeyo morobeli obwinsa kia bono mambya asoboto gukumanyanga omugeni tobereka gukirana ase studio chenga kitorabe togusanga nere igoro iyo molembe nabo igo obomo ime yorogongo rwagusito betokoranga sama tukabwango iga berega kora omorobeli obwabaraikura sechikanisa ase ogokora amasaba yo kwenekia omolembe asinse ya Kenya nabo igo nigo tukanetia chikoba kagotweresera sobwagale ningi kyabere babere bagoimukia egetambukero ase chinga kechiga igo mwanchi mulielia sanga na intwe asense melie mitandao Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website www.ndizitv.net. Bwe gona bugutuma ujumbe agenke wetra ase namba yesimi ya 0792192834 elindo bekogo tumanya ase okubwatia omorobeli kurukondo mwanchu mulelian atiangireli bageli gali yabene kumwaligania ase studio atumanye na kyakorokwa ngayakorokwa gasorogongorwa busi. Karibu sana. Asante. Ya Samarita Bishop Lawrence Noga Mambia. Okay. Awe wando mnyakirikuwa first ba Kisi Count. As Kisi Count Puzzle Clash Forum. Okay. Anjinomo bialo gonchali. Asoko kuyakum. Okay. Wando marabi kalise kupigini apostolic. Yeah. Asante sana Bishop asoko ikirana ase studio elinde tobeto gusanga no mwanchi muliyeli mambia bono iga. Kulinde Bishop kora tumanya keigo umorobeli no limu abete muguchaka asoko kora amasaba bene kora kwanira ngo igoro yo morobeli yo. Yeah, Kisi Count boyanto bate e caravan. Itulele kwenda ensemo ya Kenya chakire mogonga ya Kenya. Agendo DC mayo chokorera magena. Ekerenge kenene no bosabero molembe nomo na mano ase county ya Kisi. Kisi itone asinya sasa sana. Okay. Tubate mbura na mshukuru Mungu bantu bara kubange asenge njimbura. Ndu yakabere twale siasa chiro kitari chingia. Siasa yokora mana chutara na manyinga. Chini chiko toboga chani. Chini chiko leto watanekana. Chini chiko gara na maganda tawa kira bandanya komana maganda taikoba etaso MC ase gavana kusoma punge. Asenge njelio mana. Eba kusi twanyolenga bantu bangi banya kuita. Asenge njo amali wa kutindia. Abande monta ko gachwana mukai bwengenda. Okay. Bona tikumekera ngenda ngatigera lakini bwengenda ogenda. Nabo bakubane be minja ba chinga cyabo. Nako nyachi family ya salekire. Musi ya kwandwa korogyo bonge. Otindo konge binyuwe binge. Ikomna kerenge kerene kia Kisi Count Puzzle Clash Forum no kwenda Kiri Sub County. Okay. Okwa nabantu baite bero molembe. Na bosebere Sub County elia nyasanya konye buli mubotenene abantu bancha nabantu bwaterene abantu sonya sai. Mwana abantu babere nasinge nchando nsiza bakwabere na amayako boro. Okay. Ambia mono sana Bishop asokweresega subwagali kege no mwanchi mulia na bakwebolia nga ningi kyagarita mukayimuki getambukire kiga asumutinyo yiga nkagete nga murabe mungo kora sema tukemeronge 3 mutinyo mugima. Nabo kweresera nga ningi kyagate mukachoro mutinyo yiga anande nasikimo lengete nga norogongo rwa busi. Omutinyo botambe badeyo ni mwaka wa 3. Okay. Na tokarambi ya tutwari mutinyo ya mumanyika ino mutinyo bogo sabere county ya Kisi. So mutinyo begete kanda singenje se county ya Kisi. Nasingenje yo omutinyo iga onyabana baitu bari school. Islam steyo. No mutinyo trist abantu bansire basimekire gendagera cyenda kwa masomo gondo tari mutinyo ryo nyantu bari busy sana. Ibona mutinyo twaje bari tebwengeje sana mano. Na gotadese county ya Kisi nduna byale bagusi. Matikanda ko yoko chikoliyo kolikora ndiye molemba ali agosebo manyi. Antara rwana seito oto ntuko kandara abantu mbalimbali bakusuko suko watarana. Okay. Na ushenga twasabere seito. Lakini na moyo wanko
ambara otoko twabwata na gisema kindi twakonya gukwana bari omulembe rubwe sana by the asomolembole no nyina moko ni ko bona nekera muri nenja ko watu muri koramika so rige ganno bakisanga ki asto iboire asto korandi ne molemba no rorato ali bagatora dase nyo nyamolemba osagana tutokorandi okay mbia mano sana ekero kuligeria gigasoro ngorwa gusi siasa cyabere kigo tiboka liberera lyabere likoene kigwa kerekende libaga lyabarayibe kikanisa gusabarandia ndeliga asensemelia siasa libali na kabisa neli gatawa karabona iga kia tu asoke sikongo sabere tole abantu na kwa dia abantu mbase kugena sana mwana siasa kia rego ne mwana siasa baka kwaru ana singenjera lakini baka na parliament na bali no libali kurona nera na baka na stena na baba sakama nera lakini ayo mwana nchi yana iko motarire tamano baka kweba chukumu lako la kufanya kazi bila kuata bati mwana siasa kurumaga kweba nga nuga ni okale bintu so ndiwali kanisa litanga no sabera abantu wana abantu na nyasata tuongeta tubere kanisa emi bana tuongeta tusoke siko tukwana abantu yatanga kenda sensions murandiri ngana lichana so rega tokosoka tukwana abantu baito igoro none family jete chibabia tukwana igoro bori bo kwana komayete asanaro kana ko ngaki kimogorero muntu tukakesa kwana bori muntu because babu ngaba kuziba koli abantu so iwo ngambe yakukwana ni balito ligwendi kwasenje mabali abero okay kirikenda sensemo ya bana siasa twaradinga okungusana nankororo moyimukiri libaga inubuna abarayibe kikanisa moyimukiri egatambukero kiyokora bakwanera kwanza moraranga yumo chando kurera korwa ngali maralia no ni mwarabe mo mogoto host host mo matanya to kana stina bana siasa ko batebe nga wikatebe ko malembe kero ko nga amatanga asali kebusi abantu leba kwenda nabasikali amatanga because obo bambaronga asena gane chukurwane no manyino kwerere tari korema waso manyino lia igatakira to malemi asinja matanga alia ko nyira sinja bana siasa baiga basali ro malembe nane banse ko target ya matanga mara sinja babu ati mekutana ba host so banyora nga asaba nyora rais na matanga bako bigoro bantamo because bote mwana sebe ka bantamo ya ukesabye jibasa ko tumeka lakini gasa nyoro mukutano bosa takinyo tumeka buye no yo bosa akuna garama melipia lakini mwanya tayo tumeka buya muno mwana siasa kwa mune kanisa twabe to ikaransa ko batena ki igambo emokora sikama tanga sikaje barasa sicho mwambe kwagenda sikaje kanisa kera abantu abataga kanisa na matanga so ekanisa bere mustari wambere ko batenga ko ikato change na to twale siasa ndira gero mwana siasa ngiyane ya magendero sise ngiyana ngo beko montamo sise ngiyana koranga ingingo bara abantu linya sangete egere baikere kiwankiri batekere waikere lakini kanisa icharara abantu batenga sandereire lakini kanisa bata chingu na kubakolera kila lituko ya tobeza koranga abana siasa ngorwa na bale bakano na sichikanisa se bakira se misangerekano yichikanisa timetingi bishop orabe kugokwanera igoro yenganiyo number 1 tata wala abana siasa na bana baito bakimoika na kero mwana sore moise na yakwane kendi yonsi kanisa ya sawa yeye ni mkristo unajua akiingia kanisani kuna mkristo mangana ngana mwana siasa ndo tomani mkristo lakini na bani mwatoro munga ntoliko bakani kero waje kanisa eko era na kamusana kero abana siasa bajiri kanisa sinde sino mochango bacha kero muntu mwana siasa ngoja na bantu baye bingoja na bantu baye wana seko roye mike na beke libererase abantu ekire yoro mo pastor gukira tali libererase members bala se kanisa alia to mentine mane lakini egenteke ne tuende ko manyamno mwana siasa enyombeli aswa teli ya pastor enyombeli aswa teli ya siasa enyombeli ya watu yisemana ko parliament ya na ndego etali parliament enyombeli ya sa ebara na sasa mbara ko nyabako bege logisuka sana bako sana tikanza bako sana lakini parliament bali ko kwana Metenga kana wali bali ko toke kanisa ko keliogi lakini parliament ke kiroro kwano teyo mwako mugima kana ko kwana parliament tanya ko bile ndeyons lakini seka sana hata ko rukania abantu baruana abantu baitana abantu bangana ngo mutonyana nga abana se baito mbabolire ekimanya sa lakini bali wanje bamanga ki kero basure kanisa besi kimna toko na jimekutana watu esi kama tumurandi igako na bara nwe kero kasama parasa ya bana siasa mnade osaba bakole osaba nawe kurugia kimanya sikianda hochi atanga murandi na maana wakole osaba lakini sisi tukakingia kanisa tunawapatia heshima yao kwamba tumeka na simotua na niweka maskani kwa nyanga mbele maskani ya so lakini tunaomba nega nilibese Kenya mbele ndio maneno batongete kerekende bishop aya sensemo yago mbale babere bakuru birengeli byabo nga banasiasa bono mbali go chikuwaliganirwa ase chikanisa ko bwatkana no guturubana babere baguturubania kerekende aya kerengeli kiago nkire kieke
ntubwenete gochoro yo bwenete kwaligani gwase kanisa. Number 1 mwana stadi pagani. Mwana sasa ntumwana nyasaye. Kero mu pastor no muyiboli. Abana abanzi bagiri kanisa abana abao. Omachano lingaki tiko mwana sito kawaje kanisa. Number 1 tabe kwa mstari wa mbere ngarasi makwana kwanyoranga na inde ocha mapeme kanisa. Kera abande bakotaka kwa kanisa ya chake na lya kurusuko nenda tete kwa rasimisa nawo kanisa igaye kuri bagakwana ngosokale. Omwana sasa tigesi ke karajiri kanisa mainga no mukristo ndegwensi. Alia ndubwati mwana siasa ali. Atubwate abana banyaza no mukwani ogiro mu pastor. Acha ikaranze amorandi kanyikaka wancha kamwali bagakwani abantu akwani kwenda kwani bandasa ngaki nanje nacha gosaberwa anacha kwesabera nacha gotegalinga nyasa na nacha kuri sadaka yana eger etange kuri chinkwano chiriaje kukwana so lakini mwana sasa kwangu ni kwamba oina eno mwana nyasa kanisa acha bwana turakani mwana sasa akwana tararoga tararoga lakini marone kanisa okay kebe ngenjo ngaki omondo tigama wesikange mnagoro ko mheshimiwa yawe na heshima yake yes babe bagwesike bisasi miro mbiemana sana Bishop asokweresera igaso bwagari mbiemana sana mwanchi muri bweta seni Kyandizi TV nigotogente gusanga imeyo morobiri bwensa kyabono mambya asitogendete gusanga nere Bishop Nyanuga oyogendete gukwanera igoro yo morobiri babwata sorogongoro gusi ase ogusabira orogongoro ko bano mulembe nabo igo obo mu mwanchi muri elia enda gusanga na into asinse mo chichi mitanda sensemo ya Facebook Ndizi TV News Digital YouTube Ndizi TV News wigase namba SMS 0792192834 elindo beko gusanga nintwe aso wa mokerekende Bishop nabo kuratumanyanga obuya bokwenekia omulembe no bomo ase county ya Kisii Mborobiobo obomo boigo somulembe kwenda ochaka nche manaya okay Marembo iga no bati kia toisa tukonyoro marembe tatoko chaka kia toisa atwentangani omarembe go chaka kurwa sinyasa iga bantu basi kwa sinyasa omarembe go automatic amarembe kabire iga go toka kurwa sumonto manyana kerna bekiro marembe matanga iga orobitorwa na ruro iga na rusikire na koiro mananyo marembe chinkwa na chiororo kwa naba okay marembe go toka na serikali serikali no mate njini ndero kwa chino kuchiko cha segete nga abantu bakoze chino kuchacho ose konyole bundu geikiro tumi no mali bakoleta ya kwara karbaje abantu balenga mu itya kasire abantu bakoserekana malembo toka so ne none ko monta kwa tulicheche no malembo baleta yagara muibita ko munyase kenyoro kabe kwa segete malembo ja mata bandu malo kera kwa bwaturu abantu bakomenya pia kera uasibiru malembo egokorwa ali kwachi njinjera chao nga ekero malembo le ndo malembo yona kero mara yacho itanga nitigara ndio mulembe okay tigabe kwa mulembe asagojia taga kutuma chikuni singa yana mutanga na lia basa mutanga nimwe kana sengo chama so yakuwa yani ngani mbata chinguru tali chinguru kwa roki abantu yo kwa na kyuru mulianga na ko Tanzania abantu bane ko basomali basaba ekero ko montanga ndia abantu ngaba ko basa ko mugera ngabana mukubo chire asa abantu bangai ne bakoro roboti bo monto because asairi ogiri ya ko ko abantu baka matanga sale kanga liyo sikira mono kali maskani enjira kwa kana ko bali chambazi yo kusalia mulembe yeah okay omulembe tiko taliyo liyogi omulembe tubati liyo mana omulembe tubati akagacha omulembe asikwagenda okukiko kale omulembe rugende no botoerero yani nga obotorero bwachi mna bono ko nacha mwongora gara kwalenge nenjonga ni nenji wangero omulembe sengora na nyo botoerero boko igota matane kolere njara tubati omulembe ekero na chiri mine esegiro ikona chang no musombo nyasa bakwanero omulembe lakini yango chansali omulembe ndamumana teno enale tese ya simba okay mbiamona sana Bishop ndetora bwateragabu torasio michiduka keigo to kwirana ntobeto gusanga amange mbiamona sana mwanchi muri echinga cyogente gusanga naintwe tiatora swaso mutimo komo keigo to sio media se chiduka keigo kwirana tole elinde togende gusanga amange Ndizi TV Obwansu Bwomogusi
enyagitari ya Worldfit Health Center iyi gutuka imijumbu chukisi nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchire ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chesinya gitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwere bya twakorere diagnosis boigo mbugwato bokoreri bundi buna general consultation okolengwa ase laboratory, nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition no bondo bonge. So na kito karo montachi obisi ito toko make sure nga tuamua device nutritionally nga kia kuirena nga kia guitanga kuruko soko nyora morwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutera tukuruka conventional medicine tuatumia mariogo akurua sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwenye gutumia amarioga akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubuate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubuate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Je, unawapendwa walio nje ya nchi na wangependa kukuzawadi kwa kukutumia hela? Pata hela mara moja kwenye simu yako kwa kuwashauri kutuma kupitia TapTap Send, ambapo watapata $20 wanapotuma zaidi ya $50 kwa mara ya kwanza kupitia TapTap Send wakitumia promo code Ndizi TV. Download TapTap Send kutoka Google Play au App Store. TapTap Send. Send more, spend less. Ndizi TV. Ubwansu bw'omugusi. yake ima mwanche muri na ndengo kwaligania ase ntonde yega chinga kutagenda gusanga imiyomoro bili bwensaki abana mambya ase togenda gusanga nere Bishop Nyanuga uyogenda gutumanya igoro yobuya bwo kwenekya omorembe nabayigobomo ase orogongo rwagusie mwanche muri rembe mano sana chinga kyogenda gusanga na into asinsemo chiche mitanda kerondo chinga Edwin Omwenga korwa Kiseria Ndam present watching live kerondo chinga John Mosomi live from Egeton Tobo Machoge Chache Clown Nyakeza agatebanga watching live kerondo chinga presenter Marcel agatebanga good morning Freedom Job from Kericho County live say hi to all the Ndizi TV fraternity uni yule mmoja agatebanga pass my greetings to my dad Joseph Toroli and my brothers Wilfred Toroli Dennis Toroli wako pale maili mbili bila kusahau watoto wangu Stacy Bosibori na Baigo Angel Gloria and my cousin Milton Moseti from Omugonjero waambie wakuwe na asubuhi njema. Mbia mwana sana swali maganda takulika ujumbe chino na Baigo kubwati umorobeli bwensakia bono mambia. Bishop ntobato gukwanira igoro yobuya bwokwenekya omorembe na Baigo bo masoro gongoro wagusi kerekende toberto ko ligereria sa mangana siasa mono sana tochango ase chinga ngayo omorembe bwene to guchakira kurwa munateba kiro monte pati ya tumakuriyo molembe ende kero molembero kero monta akore gase ko ino mugina siyo muchiro siyo much esibe nae because kero wesi bete magango kwara molembe na oro
ekero bensi jino gotio kole maito malembe to goranga malembe na ekero sijini segiteyo kino malembe na ekero konyoranga ebintu bitembere bitali ase familiane omugaka kusikoleta basani bayase umoja se ngiro nendagira tego sulukero nyomba sijinde mongina ne ba konyoranga malembe ko mubura kero mwaka ko yana ako ane tukoligi matari kwera na siyoja ujali mambia sinda kunyo tego ko school fees mwaka tego kala kibarua kenda lete ndagera nyomba omongina ole nyomba na bakuro malembe na babwato masacha lakini masacha tego mwamala bewa malembe tike none kero masacha neli umana neli ubibotambe mwengo malembe olio wande kutoka se familia obolire asingenjo majukumu ya mzazi ya baba tali ase familia likose majukumu ya mongena tare kokalekana mata bangena para malembe obole nyombo nyoranga mongena ta ayo karanza masacha mali chingeni ngana no ngwara ta makara mongena ta kuno mete gali no chinko erebe kale so mga ko ma malembe okuragira na kira kuragera konyoranga nganyo kumolinga ngwara ta kenda no masacha bosa no masacha mbose na so malembe go malembe kiro muntu nakane kuri yo malembe no mwana ali yo malembe so kuigwira ulbaya aba malembe mwana ikamapema so inka mwana kurara nyomba mwana kunya sole ekero gwate familia bana babata masikani yo nyoro malembe no lechinga lakini mwa bana bakusumbwete omalembe oli okubora no muntu da to malembe kae no ne amato malembe linga orugitorwa otokolima gwetani gochero kwa bande ne kuburgeri to kali abantu kali erira na kwao asenjire yuko abuliro mu amato malembe ongekiro mutanga ni gotwara malembe na kwa abantu bana malembe ekero kuligereria atari ase enyomo yo kwiga umulembe obere gukubora no nyene asensemerie chi amate akerekende intubu na abakristo ninki kelito bwenete kokora soko ene kyo mulembe no bo machinga kichonse nambemo chaka no gwanja kere kero mole ekero kwanje to mondoria ko moro mole nani anchira na kiro monde kiale ancha enchira na nkumana nale njiriya no nyakobea mwande tembadi nale ekero kwa nale ekero ko nyuma tigo chande kamono tigo chande kamono ngabano momondo tali muye kya kwa nale ekero kwa nganjere unikubali bila nilivyo mongena gose moibuli munana mwena gose mwaka mwena ko kwanye to bigeli mara gotamba amana ngaki oima ko mokena nje bigeli oyi ko nale tigo tigo chande so yete to songwete no gotanjirana kitabicho muntu nechinge cyo muntu yiri amenyete ko yona musubati olali mwene byasara bakora ubwatenda mwa tuwati yani uko maraenda ya wanyuka tutwara mulembe so wote nyoro mulembe na yega na mugondo lema na mate to wati mo no kwalembe no na gende biko biko mwena mute ko ko mwibi so wetera so kola ngasi ya muno mwamate wangero mulembe ngaki omuntu re utako ibakya no muntu no mokongo endali mugondo ngale byasara byanko na fukato usambali bituma para utako mbuli mulembe so ekero monta bikarantstima okoyira konya mamingo ragerole arongora gerole kwabekire suti nyengo kwanya kana gasende so intutole kanda nabato kuburwa mulembe asenge nje toko cyo wesoka okwirana ikokwana ne sagasa muna bano nyo mwese katayo karakende yako mukasambiri kusobo marobo wirana ne sagasa gayo sibes so nake ndo yosira se community gabu nabato ngaki mwese konya gete gago cyo muro nyegete gago cyo wirana kale bya konga kale abulinga sikya koro konga bantu beke nyoro kiliba kuro mulembe asi kitabichiane nabo monta kuro mulembe so yo mulembe no ikoko kiro muntu no mama tora ali ngumbu eli muri gali tenere no gani rio mulembe no matu matu no kana rojo cyanga kiboso kumati no soko sibya senso korogoro cyanga otiringa mayo kimati so babantu bani baburo mulembe so mulembe nento kenge asando nsyo kobera no ne kiroko ne bintu ka omuntu no mulembe sure ya Abonyo mara musacha ukoli mnabono le nyaruka higa kwa kana ubwateki lakini baada ya miaka mitatu asenge njoo kwa kasi ende higa kwa nyaliki ni asale kama sacha ngaki na rochi bia so kwa lengalali so igone ndo bia ngaki musacha mukungwa nyomete omwan chinjiri yale indachine bana kuachira akara kwa nyomete kwa turanda kibarua bana kwa nyolere gasi oli kwa lenga manera wachi nche birengalio waswa chinjira chinde chire chingao nasinge nche kwa nyanga omulembo buli ko musacha umuya number 1 nango ngonya kwete banga tema no somo kungomoya tema wanje no monto imente na enjire yal nenjire yanyolere
Kendo yakabere tema wanja bana obaine mwanya orenje balkera nabo muko yo monto ale tro musubati kirale to musubati amate ya mwana yo bwate bara nanyi tajo nya sese nanyi mwana bali konyora yani mate mosa musubati lwita bangake kanya kwanjira bana kombo lakini manyimya ke biro mwako yomo kwanyorero mwana egweko yo bwatanga bana batimbata gidira se kwa baire so musubati bwate marembo mubolire yo ngakwa boliro maremba se familia no mukungu wanjira musacho yo nya wagete sine ngwasomete tasometiere na yoko kwale songa nyumba musika na masaja kwanyorete kwanyana masaja nzijede gasyo kwa iga kwa mchengo lakini bona iga gasyo kwa nene serikali yo madanga kyo ma no mo bona masaja kwa nege ndo bona nyaka rege ndo ko byali bya bana kyale ndo so ko musika sengenjo akwaira abana ko musika sengenjo kiro masajo ko musika sengenjo nere omotwe nyumba yao iki kwa mujaira bana sengenjo sijina gasika ya kali abu atene rongoli yako ne jiro mate na bonyo masajo ndo ko no go someto kuera bwa yo tabanga kimonto kweleta muntu kwa nero ngoli lakini kwa sababu alikushinda kimawazo naenda bwanjira bakasoa kunyoma musiki no eta bwa tikende sina kwa nyorere gas na kwa ro bojibu na kwa enda ukaewa bwa msio kabomo masajo ina watawa na watara ba minute na kwa na minute utapata nyumba zetu zimekuwa na amani nje basaja bako ngentera musubati nyorejo wanse kumyoke byasero myakire onyo wanse kibesa ono musaja rakana ko ba a nuisance ya wanga mne egentobosa ingoja sambiri onga yoko ko muli yoko rinje korage kirakiri musaja wanga bano kana onga bara lende tigangere nango linga so yo ndo mana amane na Kira ndo musaja na weneta ko boli musubati nganga yako dukegera na ro ko liba minto naona mwana wako tata tatu na kwa pesa hizi kuta kutamani tatu mino yale so taliba na lioko ya chuona mukungu wo twala libere kabisa ngabona ninja saine esa tinje na kuoda akwa sana bana usa nege ntobosa ibakera yangi ko otende abantu ngabake yanga inje kubaka bese tinje kuoda wasa jonga bana lenti kanyira nese ne ndagiri bichayo musaje we minja ndo na ongeri jobero ro tu bana gotikira mujiga wasa gotara kwa sababu musacha tumwetie masikani yenka nasinge inja ye masikani abolero marembora sino masaja na bantu mete kusieta uko masaja mete jukoni bomure mete yumbana wakati mwaga ko nje kumkwani au masaja ayane jukoni ale changala tololeja jukoni so na idea maisha nafanya abasaja bane be tukutana na socha sense moya basae anene obutumiki bw'ibinyogo byo gutindia babere bakorenta okungusana sana anene ko yaranga abasa bangi nigo bagutumikwa anene n'abana siasa obutumiki bw'ibinyogo byo gutindia mboboro moremba sorongoro guse tali nga marali mintumya se uliboli tali mboboli tali kwa tuboli na ina basa bari chikali sikise basa bari uche wakare chikuwa chingeni ne cha basa chigotera era abarandi batangi abakaka nabangena njumotera basa mbayo ingi kerera basa omungusu nambaye munge boli basa bachikuye binyugo byetu kutana kasi je bakakora bari ko nyora kasi yokuliko muga mosaka na mujenge kubara kwanyana bayire wana bukanti kanyu ya sole yose ni maintain number 2 kero mwana sasa ngundura ngabasa kana sibo samba kene bakakora obatumeka asoko baji basbanyo maru baje ko mutangase barako yana baje ko mubwati ko mayaga baje wetera asaye baboliro malembe kera mwana sasa ajire bunge ajire erusa yarira ajire mwana sasa kakali chikulikia mwana ngote ko mwanya so ngote ko mwara kende otumeka chingiri Josepi ko lia bantu bande ni baba bwata singe ikao nege kyo mondo anyole besa anywere sigara anyole besa akorere bintu byo kunyije kinyasora kene yose no kubura bamji big big yo okurukere wiki nge big ya uri nasinge njendo abana babwate kenda bakakora nasinge njito batira lakini agosorera nga libagando lyo conform abasa baito namano ekanise tuwali mekutane menge yabasa aba chiparasa aba chiu baito mbaka kore chiparasa choka cha bakaka bakutuna bangina bakutunya kwa mangana familia banda bakutuboka kibatu wale parasa yabasa bako barangana wiki igane yabasa mojo mokwani mechana mubwate mubategerera mubakoye senge njonyoranga abantu barachikanisa yane bali bamayete gore wikanisa yane abantu bali kadurike bali bali sidia bali bali PH bali dimti kwenda ikomba bako jase lakini mugambi bekenyoro nabate bako beka banta tuzo kora ego otokia nabana siasa
basika basaya baita singenjo na ba uchukorele balia libe balia emambi to nyusi mumuru ule university kwa matika sama rume pako mumuru yo salika wasako minetu ki okona mumuru anse ko minetu koma wanse kudwa eturagere tokotoka sonya mu wasaliki yes. Okay, Bishop ekero kurigereria kerkenda abantongo ngoro bali birengeri byabonga ekero monta atabwati no nemere magokora ekero konyoro monta ikaraste bosaigo ngonyoro lingongiri gakorengereri ibintu birebibe ekego changia mono gwatika gwechise igyo kungusanana ati metinki ora kwanere igoro yenganiyo ya omochando buku buru ikiyogokora no mochando poko ngende mbera bwangu egeko gara no musubati gakere mata gakere 25 uji 35 mamino gobo ngaki atura ronde mwakono boli mwakono nonde para so kanya ko boli go kali ko amole mumanyite ngiase ndo kwa namale ko sokana kiwana wana bachandirenka so male mbose bano kwanza ko mwana olia ebirengale ko mumuro ngaki na bo wacha lero so mumuro olia nango na nyomba na ne ndo boli ku tinda nyoma so asingenje yo mulembo ya bayibuli ko changia bara mulembe usira si familia ko yo musike se jendo ta to kala meralia nga mama tanta geti oli mumuro ne bazira mona ono kunywa sora tiganga na tigere mange mama mulembe lakini tali mulembe achiko nyora gali iganyo mwata bwati mopango woko genda asengenjo iganga muna rasmizwa no nyo musiko na sinde agoncho kana egonya mungina ngulaki toje tena sukari ndiwade musiko yo kenda mumura pomere akolere sukari ngante manye kubota bota sukari no kenda mulike sukari moto letera nyumba so asengenji tu igora bana beto malembo babora na asengenji tu achangia makweli tu achangia marwire tu achangia okwengenta okwerusi moyo okora kendo yasupi lakini honga ekero monta kira te bate kya gokora na to isaudi to nyomukwanera wachiko mora kwenyora ase mechande menge na gutawa konya masabe to bata kenda bakora no kubatewe nga mami no nyore gas no chonyorae genda kan nyakotema genda ngomachengo genda ngonjuto genda ngomugondo rugira mato no gasteyo mate tora chole utegeti mornga kini sero yo korekana naona mapera bantongo ni bale abantu ko bali chapkado mate tobeka matokone so ekero masako asema meka sakoba yo ko mokonya bang so rabe ko musa orra mambe achimo bichuka chuka ngige edo to mutua chimo bichuka to mutua ngenje ko nyanga omalembe tuigotoka asengenje masa asoba ngobote ko kali gasubo bongoraire asenale bokorara gochi. Okay, aha Bishop ekero kurigereria ngota baringano na sekinyoro gali stomenyete tobiri to kuchangia sana chisegi chigenga ekero kurigereria ngana bakonyoro musubati agwetera makongwa senyoma yaye maybe onya goitokera litukora kintada itikunganya airane go chisobe kegera ngani garabe kago sekererwa kero kenembo semekyo rabe go korwa sabantu bali ase chinyomo ya muno morali madamu nitanga swaleliga ngikiera wa kurekera lituko matara oyo komoeda tara raumiwa ningia wa kerukera lituko mwana boli monto ya monga aengi wa kwa na siasa ningia wa kerukoro manyi gore ngake ba ngake na rura manyi ngikiera wa konya kwa kuwesigete so egento kengenjo kalinga chinga kechi kabandu bali kuitwa singa kechiga na mawaso wako mukungu wako musacho egente kenene konye montabata mawaso morangeli ikaransa kwana nera namba 2 konye gosinya rangeli abaiboli baino baikaranse uso morandi akwana monaino konye gosinya pikora cyo malembe tu yasengi yitote monto nganganya kuroro namba 1 nyuma sanya ko sako betaro moyo ko itale buya mweli bako nganya to basa ko bo akunganya singa singenjo mochele basekera nganya singenjo mabwa wengenjo bwa mambe kera basacha bandi bajinya sole abatengo ngentande botuko wakule muyanganya na ndesije report to tero ndo bata batulete bata abantu batabenga asemenyete onya ko bosunde musanya kwatanga ngo muturali bigoto ara manyenge to basa ko bwa eno musanya ngana sona musanya bana ngkoleki tali ngokoleki ekalora kwa bana baino nakiba ukenda nabasacha okwanyanga kwa chire isiko watoro boro so abari rara mapema mambe boke ko namula sure ya okay nkaite ngaga igabona soro ngorwa gusito beto gukwanira igoro ya mangana arenge tomarembe amangana arenge tobomo atimeti nubune kanisa ngakimorare tabantaba amo bane kinga nawe mbarabungo sabera bara omorembe talinga bagotigera abarande boka ngana bagosabere orogongoro igarwa gusi ya kwanza nashukuru
the county commissioner Kibet na the county police commander na AP post madam baungire sana ekembeke okoboko bana kases asini jiwakshanga ki astogotara na otoli na bantu babamo nengente kennegelinga ekero to kupwana gero mulembe umuchiba kwani gero mulembe isisi kwani gero mulembe to gwatira na tuya sikulige mukya mulembe to kanisa oka omulembe otakereko etani sikoye kanisa sengi jo mulembe go kwata ni keregento mayete no wanja ni bwate tawoti akena mara kena yandu tuanja ini lakini muambu yokoragera mwana mbyangoraga kero nabo bati wanja lakini nabo masaja bale wana mukai bate ko ganda bate no kwanda ko lakini bada mara so mara mena go twaro no bokanyeku yani ngakende ngeke yoburukani ekende so nasinge nje yoto ko sababu etongo ngake ngake chiga to ko riyo manda kusi omwana siasa MCA otoka stogo cheke nyorukeri juka bana into na siasa yetu teliyo gukwana nga igore vyama gosebera ngegete asama somontoma yimana siasa asama somontoma to mondo chiro no mo Kristo asama mondo chiro no mo Kenya umondo chiro no mo usito kwani go vyo mulembe no mulembe yekero okwane mulembe nga kiora toka saba saya ekyo mulembe go toka saba ngina ekyo mulembe go toka se chiro ekyo mulembe go tononya kitale bamba banya kitale bata ntiri kulali kwa nachire ekore njile mondo lise na administrator useno mo watch manager ago tonyera abantu karwa ata waisi njitiko tumeto chikorwara tenya kwa to bari to karuga iga so mondo bari ko mondo ga chukuru nyakitale so mulembe obolire baza tutadino nyakitale yakwa nga kiba kwa ni abantu nyakitale naki none ekanso konyere chiro gali abantu bane basakali be kanso bakomyukia abantu monta kurunga asibuta bwatibuo yani nga iyo bitu to hapa kwenye mmoja yake mke akomokirisa kali mu ndo otukuta jingini mu abitu mu jigali nga bona utali mwana be kwale ta se chiro tali mwana be kwa mondo iga na acha ko ni bitu mebe tabwati mwana be kyo automatically wasali mwana ekero nteko ngo mwana be mna yo mokali gasibwe county nanje ngo mwana no mokali gasibwe chiro lakini tingo joso kumurukanya so onto mangala leta msini ota ngaba ndeke kominga lakini ngoni koreneli diba mobeka bigo ya machiko yoko motuma bojiga ko motuma sino mondo na bato na ruiro ko mosumbuyete mondo ba granso kwa sengenjo wa changire usali omalembe boya so ngombe ya comment ni omalembe na ko so wetu ngapi tutara matwens account government account tuara omalembe national government tuara omalembe kalse tuara omalembe omalembe tuara omalembe tuzo ko twens ko tarama to liya masaba matwens wato nyoro omalembe okay aha Bishop nteto kwanere abana siasa mbaroro bakoegwa mabaga ase misangirikana ya matanga ase kanisa lakini kwanyaranga babiri baguturubania gose bakwanire chingwana kirema minja nikikegendereta ase misangirikana keli kora bakwanirango ntwanye tabana siasa dalase wembo ate ekadi ekore ninyi bwata ekana jero mana siasa na manchora anda ya samangana kisiasa na kitokwerenze ito Kenya busio lakini amenga na serikali nera era taikora serikali ya nyasa ikayigo rwe kanisa era tabwati ukobwa nse kwa na parliament kera bako chinganje moto sabere parliament yali kene kia na comment kende bande binogosa ozenga kwana ngande ke community ngo kwana ngo kora na ikaransa na ne comment ngo kwana gora siasa sengenjo ende banchika na mangana aigoro na kwanya nayo mo kwanyoro mana sasa bagalio goche nyumba nyasa njukwane amangana eye siasa na kiubangete ewadi yako kora magendo na ke kwasijwe siya obangete na kiubangete se account mena senator gukora mune women lab aya kwana mangana kolingete ko muntu uri kanise kanisa mulembe oyo talia mwana no ramana kera ekero go shwa kwa taki olionde bali mali members ngo gacho bali kwa takiro muntu aya kwana madanga ke amaeno yo kwana mulembe na watu watakuheshimu ikona watabana kera mwachira matanga tiakurwa maaki asa matanga nga nata mete birogo biana beri ga ko kankwana jina rute biroga jina ga ndamo kankwana moto ama kwana matanga biano taja matanga yi beno tabi basia ko ba kuri basia utanga netia abantu basa obegete ekolas baunga ene nato etega ali mo bere bana kimoko munali baba so to tumeka tibasiao otiringa matanga yabantu aya njuri tuko lidi ndagenda ose ikaransa na no taiko libagasa matanga iganta kana wajialia no kalimkera kwa sababu wanangalia hapa ekero montacha amatanga igacha kale mioli ningi mwatu meka matanga yo monginone yo mongako ane yo mwana one yo mongolione kora manena matanga yo so mwaja konde me usimwaja konta kora mwati gese kiba kana ntoko rwiro ngoli abantu baja konde mige abantu bose bananje ikanisa salika ko genderera kintu yasalika yo moro biro salika number 2 abali monka uri bali okora amatanga
manya kerogo moko raba na siasa paka mwate kanisa mano kanisa karati gake kanisa karati ite kama ngibere ko to enusa ka MC itara kwana ka nyasa ri baka kero mundu ri okuri no nyasa urene nyasa tiye kanisa nyali bali nene ri okora omo basto ri osomo sacerdote osomo katekesa osomo morisia ate bako na akore ndo jabara ibi kanisa bara ibi serikali aba ri baba kwa ni abantu aba commanding ngibako tumeka aba ni section ziki bako tumeka lakini ayo mwana siasa nsijino mondolenga usoyo kora mukutano ODM waro se UDR igakora mu pungo ri oyo go nga karamo karanjora kwana nuri ukikagale tangaki ntwaje na fulani ntwaje basali mu yiga bakembora ya turu mulanta korande abantu bagande bitunanga abantu bana maramani ara muto osabangaki sikamatanga sike kanisa ndana wara sikwe nani dyangate Wosike kanisa na kwasika Nyasaye na kwasika kanisa ya kwasika amatanga y'abantu baye igora agenda matuka matambe obwato maremba yo munyene ndo bwata masitana banta bange enda banta bara kusabera amaya kenda mukuru matanga ale bana kusabera amabi yeah. Okay, mbia mono sana metinga bishop no gwatike bungora to somere mambia bono iga ekegera ndo chinga ebiro bito bya tonyorire kegima obe ko gotokwanira ngo mete kero mwachira se goikora to tigire kebungo kego to semereri tuko yambia mono ege wongiria kiro montage mayete ege ke ukwani kure ubwanja okay abakorinto yetanga 16 matalo nane bako matalo 13 to batanga okwa batanga okwanje ntiboli no mwelio kwende kubara byo bani nabusina kwa tanki no be manager lakini bo manager bako era no bo bungi lakini bo bungi bako era no bo DC lakini bo DC bako era no be agent nena ya presidency lakini ele gasi ye ko era bonga kubara bo bani bo bani bone bansikera be menu wo kwana ebe no bati chibesa lakini ojira siko era marikata ngasera ukia Pero si 3 lagi akhirnya untuk nero, enggak kyo usme kanero, kaki yo nero, enggak kyo ko nero, kaki yo tayo nero, kaki yo ko nero, kaki yo ko nero. Akwende kera bo keranu, bo goche, kete kerenetin na kesire. Yani kini si tekeren, ko yang ko ikeren ta sa mangana kwara kwara. Yo wanti ko burukani, wanti tisegi. Yo ngaki ibintu bicha ko ika, no ko kolera na kwata ngaki, I wish I knew. Enggak kina lengo mwana ni kona lenge ko kora, ko no mwana, ko se ni kona lenge kurangala buno mwana naende niko na alenge komanya buno mwana ko na bero monto manene na tigire amangana obwana si muntu ajito kwa ngakiti kama ono po estimate ko kweteke si tabinjira ojiri kwa bwata ayo mwana siasa okwa bati tabine chi obwana yani amangana obwana andonsi ko obwana mangana waitani abantu aina amangana obwana obwata kene yonso ko korageta ikoleta majority ekorra kana ngamonto ya maana kuisikira ege speech yarwa au ino monto muya ekerekene so kwana batambe osaliye mekutano osaliye moyo wabantu osaliye nyoma yabantu obuno obwana batakiri gotoka sole kera mangana ko akolera kero goro mwana yatigaba yo bwana ekero ko bero monto manene engere no monto manene ekero ko bero morai mobungo mukoro kumweshimiwa engere no mweshimiwa ekero ko bero mochip engere no mochip ekero ko bero monto nyomiru bwana kwa tigere waka babirwani mwana ngegero kwelimo yangoli bakoto abasikonya utumengo ligo bwana kukwa ulesa ngoli bwana kaomo bwana rosienga bwana wangiro nyoro bwana dia wakunyoro kabero mukungu bwana nyoro yao no kunga kibintu biko benyumba byanga kinyo kwa rasi nyumba ya bwana ya karochi tabicho bwana kabo mukungu mali watange ana ke karo kia bwana gotokora bwana asekarole bwana rotutu kolenda kero kelia na torole bosia sobosio ekaro kia bwana na mayinga sense me ekero kelia ni manyons bwana nje imanyika netekegima akibona byatigairo kwegena abasemelia no bwanje ayata toile nena nili bwanje bwana bwanje kwatige bwana endera basanga ki akia bwana batura ruwana rotutu ndoro ngaki ngolebia lakini leo chikanya saba tora ngaki oya bwana bwanje kwa no na basanga ki abamintu okwegena nkole ekero ndoro kwenda bwate bikwana nabora kwende birama lakini ne ubwanje nimbora sabantu bonse nabora kore nabo nubwato kwasimali ko gendera okora mbagenda bora twali gituka kire na setawuni yiga umayikana biya lakini ubwanje nimbora mana kora toro ubwanje no bwega mbako konye ko biyenda na basanga ki twaro ubwanje no bwega bodu sukume ko liyo mbale nabantu bonse nakomenya nabantu bonse okay bia mono sana bishop asike bunge kikego togo semelenga ubwanchani nigo bobuete kindi gionse kero ubwanchani borororo nigo tokuganira niyamaya ilina liringana linene
gabo ekegera ndoche bishop ibiro bitu byatunyorire na ndo mogeni okabero bereka ikara nasi studio na bokuru boseme bwabo bo muri guceso mwanchi umurigereria na ndo bekogo tusemia o tokwanere igoro ya caravan mubange taso mutinyo iga. Thank you. Tiganga kenya sambe masingincho boyo ndis TV kwa watu wa airtime go jasembole. Okay. Ukwana maneno ya sabaseni. Ya sa mentere ndis TV. Amina. Na ningo tabanga ndis TV egali ekari semetaraika. Amen. Ndis TV nati wakitesira. Egara kama ligata ngero pero kwari ni musomboya. Ebintu bero ko yo. Saba ko musaro to ke momento. Era mumenya no mane basingincho ina nyasata gete. Oda mashabiki ndis TV enda kuwata ndis TV matukons. Enda ko bako bwat na kubaligereria. Asingincho weta ndis TV. Abantu bande ba wenire abandi bande ba konyekire kera. Ni maitenga abantu bara bategerete TV ino. Manalika korandi bakakonyeka. Na anga tabanga toteme kuma no komente ni omolembe na oyo maso yomo. Make sure ngana waito mantondo omolembe. Asibiasa to korando yo kurwana. Tenya kuomana turgi omolembe mnabana nsema yetu ya keroka turgi omolembe. Tumeno kwanchen tumeno mogo kwanto bete keroka on Monday. Tuko ndina manto ba keroka yo omolembe. Ndo bete masimba on Thursday. Tuko ndina omolembe masimba en nyamache. Liesema ya nyangoso. Lero to nsema ya ora machoge asenseme ku to etam na nate pakulitangani to jakara mongana to ko gata 20 speed jage karafani ko chia enseme ya Kenya to ndo DC tumekora na enseme ya magena to makutano asikanise ya maire gabo nale batabanga bali bole giseme jinto kwani goro malembe ndosabira malembe na ko tara madam asinara black spots oseji para jito asito makwele mata makwele kora abo chia chiko bongo tena tora tu asabira seme yo asto kungama ebintu ngete mikora bitali bya kawaida asali ngobe katole twa kana chia chipara twano chipa na magutane ne chumbi asenjire moko chene chipara chitonga ntubate libagelyo bo ntukana kira asina gosaba na tazedi na ntoke asasa meta yo kile buki atrisi ntubata stoko genda sana abantu bensi bitogotanga egengeli ngete kanisa sanya sa yiturya malembe na baraibe kisema cyose njula kintu base koje kubatenia yoje kwana njwe nia yo gusaba egari sawe ni esiyito. Okay. Abantu bonsi go kwabaliganira bonsi baka mwana mwake ogonga aliganira no muntu kiranya kusimukutana no namoro binaliganira muzira naliganira manike bankyali roje ne bunduki yao wana serikali ya sako kwa. Asante sana. Myemana sana Bishop Asogekera na studio na bigogo sanga no mwanchi muligeria no gosemerera kwa nuna babere bakwimanya amange asemambia yabona gakondo mwanchi muligeria nganchere nkolere enseme yiga asebire biga atoso asensema ya kabere ye studio asege kekerebosio job maangi ngwira nale no mugeni bwiri tukulia lero abekago sanga na inwa mange kubatikana mangana alingite siasa na magendero omwanchi muligeria toso mutimo komo keigo atoskatonyegera asege kekerebosio mwabe mogosanga amange. Karibu tena sana Bishop. Asante. Asante. Okay. Thank you.